Bu bayramda tartılan ardaklı atalar, meyrimli eneleri. Bayramınızlar benim. Buna bugün sizler benim. Ulu Cengiz bayramının 77 yıl. Tüzün bakıp ıslan mı? Var, alem ola. Sıvam. Şöyle tartutat hazır sizde. Ha? İçeride şimdi yok gelme. Stoyu bu. Ah kapağım. Bu yıl olan ben çıkmayayım o zaman. O benden zaten. Kaçtan şapşap sallar açtık. Cemile koyup koyup çıkartıyoruz. Allahu Ekber. Hoş geldiniz sizler. Bunu soğukta yakalan temir kuşta da. Şuraya kadar gittik lan. Doğudan boşlar sınayı. İli Pobeda, ili Adida, Şekda diyor. Buna vojskalar. Rahmet, rahmet. Devletliğe horlar. Dedim ki Yüzleri bir harika kanda so. Şu kaldı. Koygular. Sol getir. Sizin
Сынаттын катышуучулары, меймандары, Улата мекендик согушта курман болгон аталарыбыздын арбагына арнап Кур'ан окуп алсак. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi veş-şehadeti huve'r-rahman. Şu korku köçerip duranların bazıları Allah Teala'ya razı olsun. Jergevizge kelip vakit ötetiken vakitin ötken sayın bizim aramızdan suyulup aratat. Aramızdan mına soğuştun katışucusu bir gana bizden sıyımıktangan Batken Oblasında 2 kişi kalgan bolsa oşulardan biri mına Eşbayip Şamşagay. Emi bu agay jönele kelip durup soğuştan keyin bizden Kadamjay rayonunda el agartуу bağıtında köptögön bilim berүүдө köptögön mına mektepтерде sabak berip kançalagan hadislerdi, kançalagan okuçulardı tarbiyalap östürdü. Mına bugün gelip sizlerden uşul jerde oturganыңыздар biz üçün tarbiya dagın, nasihat dagın sizlerden kadamыңыздар eç kaçan unutulbay bizden жүрөгүбүздө. Kийинки куттуктоо сөзүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Атажанов Русбек Исламовичке беребиз. Алейкум, кадырлуу аксакал аталар, кадырлуу энелер, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү баарыңыздардын 78-жылдык 9-май жеңиш күнүңүздөр менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Өзүңүзгө белгилүү болгондой бул уруш өтө жаман уруш болгон, дүйнөлүк согуш, экинчи согуш жаман согуш болгон. Биздин миңдеген мекендештерибиз канын төккөн, миңдеген энелердин жашы төгүлгөн, миңдеген балдарыбыз, кыздарыбыз жетим калган, каныны төгүп биздин мамлекеттик сактап калган биздин ата бабаларыбызга таазим кылабыз. Нурбаев Жаныбек Шайдуллаевичке берилет. Урматтуу Улуу мекендик согуштун ардагери Эшбаев Шамшагай. Ошондой эле согуш мезгилинде тылда жумуш аткарган чоң ата чоң энелер, бүгүнкү сиздердин улуу жеңиш майрамыңыздар менен аскер комиссариятынын өздүк курамынын атынан, өзүмдүн атынан куттуктаймын. Сиздердин согуш мезгилинде кылган эрдигиңиздерди, эмгегиңиздерди эскерип, ар дайым биз таазим кылабыз. Сиздерге калуум, ден соолугуңуздар чың болсун, өмүрүңүздөр узун болсун. Балдарыңыздардын, чакаларыңыздын, небере чеберелериңиздин жакшы күндөрүн көргөнгө насип кылсын. Кийинки жылда ушул күндөр болушуңга Алла насип кылсын. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен чоң рахмат. Мындан ары ар дайым тынчтык болсун, согуш эч качан болбосун. Урматтуу бизге ошол ар дайым ден соолукта болуңуздар. Тарых билет, тарых айтат өткөндө, жер бир карап элди. Ушул согуш, ошол 4 жыл кайгылуу ардагерлер. Бубак басып, аппак болуп чачыңар. Эл жер үчүн душман менен алышты. Эч тайманбас биздин баатыр аталар. Элибизге Bayramınız mı ne? Uzatıştı, ыйлап, сөздап энелери. Улдарын көз жаш менен өлүмгө. Курман болду баатыр элдин ичиндир. Жашасын деп бизди ушул өмүрдө. Ар дайым бар болуңуздар. Аталар, апалар, өмүрүңүздөр узун болсун. Элиңизде тынчтык болсун. Тыйдың сен, эсеп жеткис адам үнүн тыйдың сен.
Себепкери болдың тоğdoy кайгынын, селдей аккан көз жаш менен ойдun sen. Току Кадамжайрандык маданият үйүнүн кызматкери Гапаров Мустафа. Согуштагы жараңар, суюлбасын эч качанда араңар, жеңиш күнүн алып келген дүйнөгө бар болгула биздин баатыр аталар. Бубак басып аппак болуп чачыңар, уламары кетип барат жашыңар, унутушпайт урмат кылып түбөлүк, кылымдарга өчпөс болуп атыңар. Дарак бүрдөп гүлдөр мына жайнады, жазда келип булбул бакта сайрады, медалдарын таккан биздин аталардын, куттуу болсун бүгүн жеңиш майрама. Eljigen asman astında, men kurak çektim canımda. Kuraldı kolu karmak, antındı bekem saktap, kaytaram göntün çegara. Kuraldı kolu karmak, antındı bekem saktap, kaytaram göntün çegara. Garibim sensin mekenim, hayratı güçlü jigitmin. Düşmanın çoğunu tosup, dostlukka bolup sozup, can dilim verildi. Düşmanın Şonun katarında şu oturgan bardığız, eli cürt tuğan ırık, nevre çevre kıvrak, şıvralar menen aman bolaylar. Ya Allah!